Kinong di jing di ki basuterwa nadu kasha ki kwai pat kiso hakandai lat hakajan mit jong ka arpo hundre trek nai wing araja arpsan kila lum lang shi jaka bat ban pen pau ka jing bitar lap ya ka jing le kinong tre ka shillong municipal board kadau pakilai lum hakane ka shi jaka ka dei namar bah ka por ministap kumba ka por khatwei beje ye kinong tre jong ka shillong municipal board kila wan ban kini ya ki ketlisha ki kriya jing bam lembat ki kriya so jong ki bat ban wan pan phai hadu ka por jan mit Habakaliya ka daw jong ka jing sya kini da ka jing jaw omat kila ong baka municipal kala ong ba om sya bandi sya klam da yo ya ka certificate of vending. Di berkat kamu dong, beli kamu berkat, kamu kepengen, atau dari bapak so pembeli kamu nak, waktu kedoi kiwi kawi, karena ini berjual satu lagi, keding dan keding nuna, dan keding yo. Mana bakal ni Aisyah? Mana bakal ni? Betul ni. Atau daksa ngadak si mujin bam nak gitu ibu raji bam nak am suan kini ada orang kita ni. Warga tanda orang mereka ada bangsa bandi yang dia orang ngas terang susian tu di mana tapi susian di mana ni kau. Dan kata ini kau kata orang am syara macam ni am syara berterlah ni orang orang suya lagi mah nak melang temlang dia. Balik melang. Pesini pak. Pesini apa orang ini? Kini kinong terwasa, kimde ki bawan terwa mentah. Ki terwa ladu pensua, kinong dia madan baru kau kini salu ni kini ya. Buat gitu sia ki badan ha office utharai ki na gitu kinong rasa, kim thawara haja kasong. Kini mentah ki basong di dukan hani kini disa kam sa dairi ai. Mentah ki dadi na kini ya. Kum kayo bayak mentah ki dadi na kini ya. Dong sa sim la sai mo. Yong to. Dawan la sai dam dar oni pi mentah kam long yor sim la sai mo. Kiara. Mentah deli hadukan sa ki sa sia. Kim yo em. Tementah balik kini hadukan ni kini kinong wan desa ai bakiro hapwa. Hana bikim dan COB. Kini COB ni habis shooter wasa. Ini kamu cakap kini siapa yang siai? Dia juga ya. Mana hadukan ni kajing yan bank. Ngang ko ni. Kani kajing yan bank kajing isi ya kibadok. Tebalai tim su Punjab lot ya kibadok baro. Ya em betang high level. Kalau biji kan kini. Kalau biji kan kini. Kalau mesti. Kalau biji mesti laut kini. Kita kata mari orang dia Kini gila ya bro. Ya bro. Beri kini area ruina. Sini na market pun kecil akron ni. Hakanu meeting bang yasong ni. Kita pemilih ya tak an tak kan om sya inu no kita bam bikin support ni kita terwa no kita terwa di kita terwa sya kita terwa so ni kita terwa kan ni kata. Ni haba kini ni bab ni kenal ke syurung. Dalam Aisyah kita beliau kira ni no. Ni bagi syong sang tu. Ada kikuat man ai kata kasi ubi kini ni syaru. Nem di pan ai teng Indonesia unang nuan thijing thil ICOB. ICOB ai nong tiru. Anak baru hani halon kam COB te kini customer tendang na ubach tiba pan kiji tendang na gibach kan japa si tendang mo COB kini kidon kam bandrong sa po na ka COB te kinong thiet nong kini ban COB mangi ban COB amma di bandalan sa Betul, palat kini सरकार जमीन ना ada. Kanya banyak tanya yo badok. Nada ka kwa ban le kum ni kat maginang bat ya ka anya karulay. Bar khait milo sabar. Sampai yang abang mentakan berperiak ke sarkar ni dia mentakan berperiak ke sarkar ni polo ya ki ni buat ya ngidang buram ngidang buat ngidang yailang rengkat baka sarkar andai ka sarkar kat bi bangi yailang pergi dak hongpong kidang nyon dak awai pakalat tumni lang ya kini kila lap bakiat sistem pilar ne kunca ne drugs e baki dia baki yak ni dia penjam harkan ni ha mentai ki bayar yo ki tu kena ki bajat ki bapli ki badi drugs open ki badi open ibu dah ru yang tu dia dah punya banyak hang
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya